Matip ngaya pulih hai ni hai. Bagi sendang bayo abreu am, ki em news nam tam, ya kitu bosong morwai, ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kumta ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Mea kertang complete. Tempat jing em jong ma, incomplete. Ki Khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka jingye Shrut hapeng Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma bat nongyalam ka seng Kongres Gaurav Gogoi kala kelalong ka Khubor ka bahebha ka baki nong song jongkari India ki phai khmat lut menta sya ka Assam ha ka baki lami ki jingkeno ki bashir khaibha uwei persya yo uwei pat ha ka ba Himanta ulakno ba Gaurav udei nong sintiat jong ka Pakistan kat ba Gaurav pat ulakno ba Himanta ula pendon kam bakla ya kabor bat mau bat ki bahayeng jong kila klun lut ya ki jaka ki puta ha Assam. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula mudai mukadma bandawa bai menrang khman sanspa klur tingka ya ki nongyalam ka seng Kongres ba kenthop yo Jitendra Singh nangta yo Menteri Rangba barim jong ka Chhattisgarh Bhupesh Baghel bad yo Presiden ka seng Kongres ha Assam Gaurav Gogoi. Himanta ula mudai mukadma lingba ka civil defamation case daka bakno bakini ginong elam ka seng Kongres kila keno persyayo bat kila krentomet haringkat ki jingkeno ki bakhlem nongrem persyayo ha ka jingkren jongki syakilat patai Khubor ha ka tayo baladep ha Guwahati. Himanta ula tho ha ka ex jong ba menta kasni ula mudai persya yakini ki ba Punjab burom ya lingba kani ka jingkento ka bakhlem nongrem. Kumban chupan kan mau bahak ka sautrik urempang ki nongelam ka seng Kongres na Assam kila palaj ba ya ka website ka balai kerteng who is HBS bat kila samru ye ki kolding kedob ka bakila keno bamsap yo Himanta bat ki keno ba upendon kam bakla ya ka borjong kila keno ba Himanta bat ka yeng ka sem jong kila klon jubor ya ka jaka ka ba khatar hajar bigas. Kadba ka seng Kongres na Assam pan kala mudoy ijhar persya ya Himanta ha Dispur Police Station daka bakano bakila pendon kam bakla ya ka artificial intelligence ban Punjab burom ya Gaurav Gogoi. I think the Chief Minister has embarrassed himself on national stage. After a 2.5 hour long press conference, he was not even able to convince the journalists in the room. If you listen to the questions asked by the journalists, even they were not convinced. And therefore, the Chief Minister thinks that the people of Assam do not have any intelligence, do not have any knowledge. So he should respect the people of Assam. People of Assam know who is the ultimate deceitful Chief Minister, most misolia Mukhyamantri, sabse jhoot bolne wala Mukhyamantri, people of Assam very well know. And people of Assam will decide concisively and decisively in the upcoming assembly election to throw out Himanta Biswa Sarma from the CM's chair. Right now, the way our Congress party is undergoing a Samay Parivartan Yatra, where we have uncovered more than 4,000 acres of land, 4,000 acres of land belonging to the Chief Minister and members of his family. He is unable to hide from that. He is unable to run away from that. He is unable to hide that. And therefore, a desperate Chief Minister is resorting to the only thing he knows, which is lies, lies and more lies. Complete bogus. I think he made he embarrassed himself. He made a mockery of the chair of the Assam Chief Minister in front of the entire national media. ये सारे घटना का शुरुआत हुए मैं सिंगापुर में था, एक असम का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके सिंगापुर में था। वो समय ये फोटो, ये पिक्चर वायरल हुए कि हमारे असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने ये युवा लोगों को लेके पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, उनका साथ काफ़ी देर बिताया और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए। ये पिक्चर अगर आप कारगिल युद्ध का प्रेक्षापट में देखें
तो हमारे ही असम का कैप्टन जिंटू गोगोई ने देश के लिए प्राण दिए थे और कोई सारे लोगों ने देश के लिए प्राण दिए थे और पाकिस्तान का साथ हमारा संबंध का बारे में सब जानते हैं और कैसे ऑपरेशन सिंदूर का समय देश का लोग कैसे प्रधानमंत्री जी का पीछे खड़ा हुए थे, इससे ही देश का भावना का भी पता चलता है। मेरा नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भी और नेता, कांग्रेस में कोई सारे नेता है जो कोई सारा विषय में बीजेपी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सरकार को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी कोई नेता आज तक पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे डेलीगेशन लेके गया है, ये भी मेरा मेमोरी है वो मेमोरी ये भी सपोर्ट नहीं करता है। हम हमेशा कोई सारे नेता को क्रिटिसाइज करता हो, सैम पित्रोदा से लेकर जयराम रमेश से शशि थरूर तक, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे खुल्लम खुल्ला युवाओं को लेके जाने का चित्र शायद वो सब लोगों का भी नहीं है। तो ये जब पिक्चर देखा बहुत देर तक मैंने सोच के रखा था ये कोई फोटोशॉप है, कोनोबाई एखनक बदमाशी करी बनाइছে। But after 2-3 days, Congress people started endorsing it. কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে গৈছে যদি কি হৈছে, গৈছে যদি কি হৈছে। Then I realized that this picture is true. তাৰ মানে এই ফটোখন সঁচা হয়। Then we open up the entire investigation because it cannot be in isolation. যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মক কোনোবাই এনেকৈ পাকিস্তান এম্বেচিলৈকে লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে and they try to defend, then we have to realize that there is something more behind this picture.